Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 23. Ti panagpardaya yeg na ti pungtot, kas iti angin nga awan dwa-dwa amang yeg iti tudo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Lucena, agyamanak dito'y peanut brittle a pasarabo man. Awan anyaman na, Mildred. Isumit lagayam a naglive ka, ta nagbakasyon ka gayam. Wen, napan kami nagbakasyon iti Pangasinan. Idi nagawid kami, di magas kami iti Bagyo. Ado ti kwartayo Saan man? Isumit lagayam a makalawas ka nga awan. Oh, kat kumusta nga dito opisina? Napukawan di kahera iti 50,000. Anya? Koleksyon day chay. Apay ngay. Pagpalpalawagan da nga rod no apay. Mga no adala ang nalabsan na aresibo. Sapay kumaatakas ta. Ngam sabali ti mapampanunot ko. Anya ko maday ta? Imbulsanan sa ti kwarta. Anya? Kumusta nga iti bakasyon, Lucena? Makabanlog mat Anyamot nga iti impulong na kin kaday ta, Mildred. Anya ngay ko mati ipulong na. Ay na, di mo laam mo. Idi awan ka, nagadot imbagbagana. Anya? Ibagbagana saan ka no anilakay mo ti kadwam ang nagbakasyon. Sino ko ma? Lalakim ka no. Anya? Napan kayo ka no nag-beach. Sobramat day ta Mildred. Iso asaan ka bastag taltalak iti day ta babae. Narugit gayam ti panunot na. Talaga, backbiter day ta ka-opisinaan tayo. Kat no imbaga na anapukawan ka kano iti 50,000 pesos. Makitam day ta. Talaga gayam adakas ti ugali na. Oh, apa niya adwa ka lang dito yung lamisaan? Ay, bayam. Di ayaw ba ni Mildred? Ay, saan mi agayam day ta a tao? Huh? Taapay mat. Kasla di mo amo ti ugali na. Kitsak ngay. Mabali na kada makitable kada kayo? Wan Agtugaw ka ta agorder tayo iti kanin tayo. Thank you. Ay, kasimot ni Mildred. Agmay-may sa iti lamisaan na. Saan nga umas asidagday ta babae dito eh. Tama nga nudyak makatapal. Ala! Apay akas talauna iti suron mo kinkwana. Naglaing namin amang perdi iti pada na a tao. Ha? Ay, padasin nakapir dyan. Talaga nga isagunot ko. Pilo, umay ka man. Mabit lang, ma'am. Tamad na matilinis ko. Umay ka pa'y ditoy. Apay, ma'am. Itimplaan nakman iti kapit. Aglinis akpay, ma'am. Nakarekreklamo ka. Kung tandak mo sana ka makalinis. Ipulong kanto pa'y. Ibagak asadot ka. Kaputlaan ta, napigsa ka kan ni sir. Anya ti kunam? Ay, unan, ma'am. Itimplang kan. Agtulnog ka matlagayam. Nagadupay la asaom. At tamad-madlaw ko kan kama nung pilo. Anya day ta, sir. Basta nagdalos ka, kanayon nga una ang iti office ni Mildred. Kasano? Agong ungot-ngot ngamin, sir. Ha? Untan na ka? Uwan, sir. Sobramat na ita babain. Tila'y paparamid na kanyak, sir. Agpatimpla iti kape. Agpagatang pa ijerwar. Di mo ngamin iruwam Diyak ngamin kaya agumura kanyak dagiti ka opisinaak, sir. Ay namanong pilo, saan da ka susulduan ditoy, tap nagtimpla ka lang iti kape, ti may nga agin bobos. Tandaanam dayta. Agpabunyag ka matgayam, Lucena. Wan, may sakan to aninang ha? Katwan Katsak ngay, alangan mo't adi nakalayan aninong. Amin kayo Ay, gumurakin ka, no di na kami awisan. Nangag kong agpabunyag ka gayam. Wan, Mildred. Apay ngay adinak man la pinakaamuan. Ha? Syempre, umay ka. Kayat ko may saak mo't aninang. Wan day talaga yam.
Anya ayagi anak kag iti bunyag, lalaki wano babae. Babae. Agkumaritan ano kasta? Sige. Kaano nga iti pabunyag mo? Mga nagkaitibunyag kunam, Wan, iso anas kan abaro ti pagbado. jak kayat amapan kay ti kakastapas kan. Ni, tapay. Ang mukmat nga men, amapan kalaing agpalastog. Di ka man agsao iti kasta. No apay nga men, yan ay banda ka pailaing. Hay, talaga nagalas ti ugalim. Mildred, Amukmat nga idi pailaang, kontrabida kan iti biyag ko. Anya? Umatendar mat ni Mildred? Wan nga rod. Ay na, Jackson umatendar. No addamat na dyan Mildred. Ay na, mapantalat taa. Amo mo ta kagurgurak na dyan babae. Sino kumatisaan? Ay na, numabalin la kumat agbabawi. Numabalin la kuma. Ayan na ngayon ni Kumari Mildred. Di may amuno sa dino ti ayan na. Adamat ita ijasimbaan. Mga no adalaang dita. Agpapaigid sa matan. Yaklakit ti kayat nga asikgan. Kaasimot ah. Mga no adan tumanon pirjan na sa bali at tao. Ay, jak kayat adenggan ti kasjay nga ibagana. Ada ka maggayam dito'y Mildred. Apay nga agpapaigid ka. Kasano, no umasidaga kadagiti ka opisinaan tayo, aday wandak mo. Anya? Makapasakit itinakam. Kasta ka di? Apay ay, anya launay ti basol ko kadagita atat tao. Mari Mildred. Masaksakitan akon, mare. Apay, anya ti basol ko. Umay ka kiti, tagraragsak tayo. Kasano nga agragsaka, kat aday wandak mat. Agawid kami, mare. Medyo naulaw akit yung pasangom nga arak ah. Agyaman nagtaimay kayo. Agkukuyog kayon kada Mari Mildred ah. Ay, saanon? Si kaano kayat mo? Ay, never. Jack kayat. Agmay may saak laang. Intagit din. Uray ka di sika, kat aday wandak matten. Saan mo't, ma'am? Amin kayo, kat umad-adayon kanyak. Ma'am, Apay, anya ka dila unay ti basol ko kada kayo. panawan ka pa ma'am. Ado pa'y nga minteramidag. Anya? Mare, agimbitarak ko ma. Para iti anya. Birthday kinton bigat. Talaga? Wan, mare, kat kayat ko nga umay kayo kumaamin. O sige, ibagak to kadagiti kakaduha tayo. Ijay balay, mare. Sige. nakadutin sa ganam. Ngam awan mo to may abisitam. Nagayabak mo't lakay. Kagurgurod da kan samat dagiti kagadwam. Noan niya launay ati basol ko kadakwada. Kagurguradak at talaga. Intayo mo tan maki-birthday ah. Ay, saan? Jack kayat. Agur orayan ni Mildred iji balayda. Agsaksakit pa lang tinakam ko kankwana. Gapo ka dagiti inwarwaras na kontra kanya. Siyak mat, Jack magustuhan ti ugalin na. Narikatan. Ang mga no siyak tumat isa runo na appear dyan iti sa bala tao. O sige, nakngarudan. Mapan ka pa'y laang, kat pinirdi na kaidin. Narigat mat no sa anak amapan. Kat imay mat idinagpabunyagak. Pare, ni Mari Mildred ngay. Aday jay salas, kumare. Apay asiksik ka lang matimay. Busy dagiti kakadwami. Sapay nagaduti linuto na sa gana. Nagayabak mat. Ngam saan damat akayat ti umay. Anya ay ati basol ko, mare. Takagurguradak matandagiti ka opisinaan tayo. Ay, Kaslaad da sakit ko ang makaakar. Taad aday wandak. ala, ibagakkan ka. Sige, mare. Saan mo kumaatagidaksan da ito nga ibaga? Sige, mare. Ibagam ko ma. Talaga gumurgura dagiti office mates tayo kan ka. Taapay. Gapo iti inararamid mo apan ang perperdi katakwada. Anya? Oray siya kat pinerjam mat idi. Ni awan mo't malagip ko. Idi nagbakasyonak.
Imbagam asaan anila kay ko ti kadwa ka na pan nag-beach. Ha? Ay, uwan, Mare. Nasakit matinakam ko kan ka, Mare. Jak paglibakan dayta. Nga maasi akmat ngamin kan ka. Tad adaywan da ka dagiti katrabahuan tayo. Mare Lucena. Ita, amo man no apay. Uwan, Mare. Bayam ta kasaritak to ita. Dumawatak iti pamakawan ka dakwata. Mare. Adar aramidak. Mare, pangasim ko tadangganak. Kaya't ko taagkid daw iti pamakawan kan ka. Apay, ada ka di basol mo? Jay panang dadaal ko kan ka iti. Dayjay ka di. Amok nga iso ti panggurguraan nyo kanyak. Iso apakawanan da ko, ma. Sorry, Mare. Asino mat ngamin ti saan nga agsakit tinakam na. Agkakadwa tayo. Ngamdakas mat gayam ti ibagbagam itilikliko-dak. Pakawanan na ko, Mare. Bayam, ikatakon ti madi nga ugalik. Saan anasaya at ti mangibalikas iti saan apudno kontra iti padam at tao. Di ka mang dadaal tapno saan kan tumat a madadaal. Papagayam di taan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.